Nhlanhla kusho kwasesihlengiwe athi eward 41 isikhethekile. Baze bathi ngi41 kunesizathu ukuthi why bathi ngi41. Kuqalwa ngathi vele shawo sisiphambili niyabona. Shawo sisikhethekile. Asikho 45 ukuthi kugcinwa ngathi ngiyaxolisa mngani wami nangabe ukhona. Wase 45. But-ke ngisho ukuthi sikhethekile size sibe ngi41 ngaphandle kokuchitha isikhathi. Ngithanda ukunibingelela kakhulu. Sibingelele former parliament. Office lelikhulu. Basi nawufuna kwathi indlela leya phambili ufuna ukute kuphi kulabadala. Kude singatodhlahla sendleleni nakukhona yena sivena isimbuta asisita. Ngiphinde ngibingelele ngivile bathi kunetinduna nikahle tinduna. Ngiphinde ngithanda kakhulu ke emphakathi. Ngimela kungenza bayeni. Baze bayongibona le bangibona khona ukuthi fanele ukuthi aye kuphi indzaba yeni. Kube angikho la kube nina nizange navota. So lokhu sho kona ukuthi nina nibaluleke kakhulu ngicela ntishaye letandla. Nibaluleke kakhulu ngokuthi bengeke ngithi votele mina. Lepha nina elivotileni lisho kona ukuthi nende tindo kwendeka. So labafunze kakhulu nangabe ukhona lo stakeholder ngakambingeleli lele bafunze kakhulu bavamise ukuthi all protocol observe. Yokusho ukuthi nginibingelela nonke ngekuhlukana kwenu ngetigaba tenu. Ngaphandle ke kokuchitha isikhathi sebakhulumile balingani bami bakhuluma ngale GBV. Le GBV vele uphendulile lomunye make la asho ukuthi kuhlukubeteka kwabomake bantwana kwabobaba. Kahle wonke umuntu uyahlukubeteka. Ase ngiyibeke njalo tokhona lokuvisiseka. Wonke umuntu wena njani? Ningamangali bengingimeme wasecrash manje ngivevele ngibuta. Ngibona lokuthi kuyevakala yini wonke umuntu wena njani uyahlukubeteka. Ngoba angeke uthi nathi sinabomake phela nathi sinalo likhweba niyakwati lokho. Liqiniso sibolikhuluma. Nathi bomake sinalo likhweba. Njengoba shilo babemnguni ukuthi vuka sikhuluma ngale ncoza. But-ke lelikhweba lethu likhulu kakhulu. Uma umuntu nje na ucele into angakakwendeli angithi uyakwata. Labanye bomake abasapheki. Sewudubile. Akakamniki baba imali angithi. Ngiyo phela naye koloko lokuhlukubeda labanye bantu. Lokuthi nje umuntu ngimbide ngeligama. Lekungeke kuthi lo muntu njengami asengimeka ngibona la. Try so. Ngiyangibona. Bese athi lomunye naye lo wetitho endlovu lo. Ngizama kusho lokuhlukubeteka. Angangithintshe letitho. Ngathintsha yini? uNkulunkulu ungidale na. Ngiphila nato. So ungangicriticize. Ngoba kungendeka lokho kuyongihlukubeta impilo yami yonke. Sane kwendeka kufuna ngifake isiketi lesifisha angisakhona ngoba mina nginetitho endlovu ngibitwa njalo. But mina kunandzaba ngithi mina me leadership. Mina noma umuntu angavuka ekhaya lakhe eminyanga akhahlelo lithe noma agileke lapha emgwaqeni lokho amakhansela ngisaba usilungisele. Lokho vela kunandzaba nabo. That's leadership. Uma bangaba angeke bonke phela abantu bakushayele itandla vele. Kude utosebenza hard nalabanye benenjani ba complain. Yabo ngeke ungazi wena nje nonke lana ngiyangithanza kwendeki lokho lo mnye nje yaluthayo uyahlanya lo yabo enhlitweni yakhe sengizama kusho ukuthi kusebenza ngemuntu mina nginanzaba but ngoba vele I'm a leadership ngikhethile ukuthi ngifuna ukuleader and nangabe uthe ufuna ukuleader vele udothola tonke tinhlamba so letinhlamba mina ngiyatimukela ngiyangibonga uzimuke njani angithanzi lokuthi ngithathele inhlamba le hlengwatongethuka ngayo lihlale la hlengwena afike ekhaya lapho uguqula ivorce nenyama yafry uyadla mina solo ngistressa ngale nto lehlengwa ngithuke yona nami ngiyafrya ngiyadla angisnesle stress so ngizama kusho ukuthi nathi sibangani nalama teenager lasakhula musani criticize labanye bangani benu iabuse nale muntu awumbiti ngebuyena bakhe
nangabe uNkulunkulu umdalile kungako sidaleke ngetindlela letahlukene lo munye umuntu ingqondo yakhe icabanga lokucabanga wena kona nyalo lo mnyaka acabanga ngona so asekeleni lokuhlukubetana kungako vele basilokuhlukubetana kukaningi labafunze ngako bayakwati kunabo physical kunabo what kuningi engikuqedwe yabo so sebakhulume kakhulu lengingakusho nako lokuthi sinebo sesi usuke la mahlenhleng sikubona kaningi angisinase siyahamba siyo socialize nebantu usuka la khaya la ufake eketshane wakho kahle akusinkinga ukugqoka eketshane vele it's your choice wonke umuntu une choice empilweni yakhe uhambe uyofika lebo babs le uhambe uyodla bo Phoenix uhambe uyonatha tshana lobudurile balabantu uqanga usentokekela umuku ekhaya bo uyaphi le unganamali uyakuphi unganamali kahle kahle uyonatha abantu phela iqiniso leyababa nase bafuna kudlawa nawe uyasipha idlana phela iyadliwa mara niyayiva into ngizama kuyisho uma ude imali sesi mntwanami kugroove kubaleka kuyoze kubaleke futhi uNkulunkulu sonke usinika ama-chances emhlabeni ekuphila angeke uhlupheke uze uyofa mina nangingakutshela i-background yami intosilo sesunemanga ngakutshela nethi i-background yami utosilo sesunemanga so ngizama kusho ukuthi emhlabeni ukuthi umuntu odalele ukuthi yena uyofa hlupheka uNkulunkulu usinika ama-chances ngetindlela letehlukene ngiyacabanga seva angaba kunikile i-chance fana lokuthi nyalo mina ningikhethile nina ngingikansela funa ngitshintshe ngivalo kweligama bathi honorable sengidenda honorable ngiyanikhomela no ngingumuntu ngifanana nani funa ngiphile nani kude nakusasa nangabe kunelonto ufuna lisitokile kuyaphela ngisilokwe honorable ngitokhona mina yocela something emntwini ngoba phela mina honorable ngihamba ngemoto kumbe uyabo sengizama kusho ukuthi kuphila nebantu ukahle futhi emhlabeni ngamthathela umuntu phasi because umuntu lotokusita kusasa umati wonke umuntu umthathe serious kwala noma ngabe ekhaya kunesiyingayinga nisibona baze bambide ngesiyingayinga umndeni wale siyingayinga siyamthatha ngamcriticize so ngizama kusho ukuthi every one of you angabe nje nema teenager nangalalele Launchiwe ngiyabona musimaya ngayanga phela bengihlekelela la ngibabona ngize ayakhula amayanga sewodini athi phathe kahle lamayanga ningadli boshukadeni nitoba nenkinga nibone ukuthi nibahle buhle buyaphela bashiyana buhle phamba bunevelu yemfana angibali madoda sinevelu ngibani ongangitshela sikunanga kubantwana ngaphandle kwangala 1 2 3 bathula ngifuna ukungitshela ngangaki buthi awubamba sasandla phela buthi nginangaki nga 3 wrong ngibala singina 5 emuva hayi angimboni niyambona nini vele uqinisile ngina 5 bantwana yes why anginathi tshwana and I'm proud ngaloko ngiyahamba nabo bo Phoenix ngene bathi hey bahamba na councillor namuhla ngifike ngihlale nginathe amandi nginathi khokha ngangife musazi nami ngifuna kushayelwa moya bayile banathe tindotaba ngabe ungumuntu uyadada ukuthi empilweni ufuna ini ngizokulida njani sengizakwe ngiyathuketela lapha awunothi kusasa ngilo councillor wakhona yena lo so ngizama kusho ukuthi empilweni ngiyabeketela la siqhamuka khona kuyashisa ngila ngikhona khona namhla kunconywana nami ngisafuna kuphokophelela ngephambili mara nangabe unesifiso empilweni utosifeza nethi lokukhona kudlula kubeketela na ude imali ihlala ekhaya sisi bantwana babangani bangakuye ngibasigeza sambe sekuphi na ufika le uhlangabetana nenkingi njengalapha na uphuma kunemahlathi lapha bayakudonsa utoblame abani kusasa kunalomnye umntwana wathi liso lakhe angakukhomba isithombe sakhe before ungakhala bebalwa lapha etshwaleni
ibhodlela lamshaya amabhodlela asekhathi kuleliso so kuqhalile impilo yakhe yonke ngenza baye ukuthini asikhona lokhu control nani bobhuti yekelani kusoma labantu abethu labanabo 13 years asibadla amaqanzi bancane labantwana why nifuna kubamoshela ifuture iabuse yona leyo ubona kwelithanganyana sekunguthi kuvuthiwe akavuthwa kuncane iabuse leyo nakusoma abantwana abantu mina nje wami ukhola lo futhi mina ungaka mara una 12 na ubona yena udothi ngisester kancane lena iabuse leyo batani bob ngoba niyasoma niqethi Thanza mkakho Thanza lo mntwana ebani lo mntalisa umntwana usatoto thanzwa ngibani ngoba phela unomuyisele lelibele lakhe Niyeva nami bathi ngide thuthi bongo mara kuna 5 bantwana le thuthi bongo dam ngiyabekisa phela Thanzani labantu abebaleni bawisa amabele nibatalisile nibalahlela bobani Yebo liqiniso liyabapha Baze bosesi nje sisi bayohaka basibafuna imali yokondla abantwana ngetinzaba tenu sin reject abantu abenu ngabo sesi basale bakhulise abantwana kabuhlungu iabuse le siyaqhubeka phela nayi sinebomake labadzala bantu abethu asibondli kahle esikolweni ukuthi lo myemake ngeva buhlungulela ngakhuluma sa nako lokho mfana ngamane ngiyakufundzisa lokho ngikufundzisela umfati wakhe mina ngeke ngithole ama benefits ku wrong kona lokho abuse kona lokho umlethelana nomntwana emhlabeni yes mende nelibhayibheli lasho ukuthi vele umuntu wesilisa utawusuka yona amathela kubani kumkakhe umtholile mkhulise ngendlela lekungiyo singa abuseani bakithi abuse ibhlungu kakhulu ngimile la njengasibita ama community meeting niyasithuketela nema ward committee sukuma sesihleziphi bakubona nedaka kaphelele ngiyacabanga unimukela ngithi sesihleziphi ward committee wangale 14 lana sinabut Osman la 13 ngala kuna Thembe Graveville ngale 16 15 na Derrick ngicela ukuthi nibasebenzise nangabe kuvuta lipipe nangabe kwene basebenziseni njengoba ashito sesihlengiwe mina ngendeka angikho njengakusasa ngethaba chewu Wednesday ngenkomazi uyangifuna angikho mara nabakhona bona bababekele lokho ukuthi nina ningakhali bakhona kimi sedawubuya ngalokho usilo muntu angimtholi mara nina kufuna inikhale bende njani bakhona basebenziseni nangabe kuvuta amani mbide buyitoshutha la vuta amani number report street lighters khanga bona bayathi ukuthi benta njani uma sebabahlula leka Bravo gcine sekuyamina ngithi bayangitshela ukuthi ngelanga leso sike 1 2 3 gcine sebatshela mina mara basebenziseni ngiyacela bosesihlengiwe ningasabi kuya kuye niyothula tikhalo kuye deputy secretary wami umsebenzi wakhe ukuthi ancede sive so ngicela ukuthi ningadlembi sibonge kakhulu ke Bongane le youth level emathuba emsebenzi kude but lokuncane lentaba nikubambile bantu abami indakhulu labanye nini beba graduate aka CWP nalabasebenza ejele farm labancane bayi30 kuna bavule ama small business bavule ba create amathuba emsebenzi nawe usanalo lithuba lekwenza co-opt nende ama small business la don't fund akasida bayafanda na NYTA even ka social ningasabi nangabe umaka wenda amafeti noma wenda small business market hamba batshele ukuthi ngifuna lisito ungumsebenzi wabo kusipende njani kanti umsebenzi vele kude siyathi sonke but nangabe nawe uyamitha halfway utawuvuleka lokho kuncane ngiloko ke lengishokona ukuthi abantu sebalambile nematafula nelo sekubekiwe lokusele nje ukuthi ngiyabonga ngithi halala Longhlungu nkosi ngicela simshayele intandla uyiqhube kahle kakhulu uyasathi nesikhathi selunch ibasebenzi nakabo program director labaso uyasathi isikhathi selunch nakabo program director labaso
Ngiphinze ngibonge ku-Honorable Mkulu ukuthi sik-invite usihloniphe baphathi bathi ngibabongele. Ngibonge na councillor wethu ke lo. Ngiyabonga councillor. Baphathi bathi ngibabongele kakhulu. Uma kunawo bathi kuphelele. Basima kunel councillor noma ngabe lo mnyaka kunel councillor akuphelele. Ngoba likhansela lisuke likhethwe bantu. Umve bantu ngikhansela kude lo umuntu lokhethwa bantu la South Africa. Aphandle kwakhansela. Lo simuntu bebantu ngibani? Khansela. Wena lo muntu ahamba utinika utipite ngani siyakubuka nje singibani yena lo. Thina sathi Costance, sakhetha Costance, sakhetha besikuphi wena. Ngoba thina savotela Costance. Wena ungibani sotokhuluma nizaba lesingathatha la. Thina sifuna Costance abuye la tokuchaza ukuthi uyakwathi lo wena. Sengikhani singakulalela. So siyabonga councillor. Kuba khona kwakho kukhombisa kuba bukhulu bale program yethu. Ngifuna kubonga nani basebenzi mphakathi ukuthi nisihloniphe sicelile ukuthi asihlangane nezanini nanga complain ukuthi le program ibe inhle ngaphandle kwenu engeke ibe inhle. Inhle ngoba sekunani ngicela nitishayele tandla. Ngiphinze ngibongeke tuko leadership phindile Sithole bana mamthapha simelana kusupporta lo msebenzi. Ngaphandle kwabo singeke sibe khona la sikhona. So siyabonga kakhulu nakibo. Ngibonge kulabo make basemabhodweni. Basiphekele ukudla okumnanzi ngivile nje mangidlula leliphungu aligcina kudzala. Ngeva lihlukile. So ngibonga ukuthi induna nakuma ward committee ngibonene leadership lekhona la ANC kulelo ward. Siyabonga kakhulu induna noma ward committee lakhona. Ngaphandle kwenu ebukani mine ma VIP namhla hey buka laba lungiselelini induna noma ward committee ngilibani sabanile. Buholi phela yabona mohola abantu ubona ngetinto leso. So ulawo mavile ngwadlisa ngibonga team orange. Team orange basihlangane ngani namuhla. Ngiyabonga ngiyathemba ukuthi nawuhamba niyosebenza. Anike kokucabanisa abantu lemakhaya abantu. Ole ngena sizabathe abantu sebakushaya nabo bakubhicela lo mfahla. Fakaza tinzaba lokathathu ngiyathemba ukuthi indawo hamba nolamula abantu batholela isito babuye abantu anike ohlukanisa abantu. Ngibokutshela abantu mshiye. Khulumani nani inkinga nilungisa inkinga. Abantu babe right. Ngoba kusanzana uNkulunkulu wathi akube njalo. Sengidlulisa imemetelo ngoba namhlanje special ngidokucala ngala anisukumi kwenkudla tinduna naku la namhlanje yatibhakela namhlanje yatibhakela noma ufuna kufaka inyama namhlanje thuba lakho namhlanje thuba lakho lokudla inyama ngabe kuthi inyama namhlanje thuba lakho so ngala ndawuhlala ngala ndatibhakela nathi ngala angeni khona ukuthi ibhakela ngoba nibaningi kakhulu laba bangcono babaleka. Noma umuntu angananyama ngalaba tawukhona kusho ukuthi asenze sonke lenyama bese bamnika. Baye ngala tawuhlupha so into lekhona uhlala la uhlethi khona bakulanza ngemoto nakho. Uyalapha emotini kahle uthatha kudla kuphelele. Ijuice nayi la. Cela kuhlala phansi silethele la. So akunankinga ke utawufika emoto itawufika ime la bakuthathe bakudlulisa ngithi. Kundlule let nayi le juice zetakwenda ukuthi usukume yeah so ngilo so ngiyabonga kakhulu inkosi inibusise nonke ngisho nasemakhaya singavala emehlo sonke sibongile ngcaba yethu sibongile idwala lethu lase Calvary ukuthi nangalesikhathi wena ngekwethembeka kwakho usigcinile sayichuba iprogram bekungasiko ukuhlakanipha kwethu
bekungasito kukhwephe temkhono yethu kepha kuye ngamoya wakho. Siyabonga ke egameni lika Jesu ukuthi namanje wena ubengilothembekile kithi. Sithandazela kudla sisayondlula Nkosi kule nkonzo lebaluleke nakangaka egameni lika Jesu. Kwangathi kungabusiseka kuphinze kwanze lapho kubuya khona. Busisa tandla Nkosi leti kulungisile egameni lika Jesu. Nalabo simakade labaswelako ungabakhohlwa nabo egameni lika Yise nelendvodzana nelikamoya lengcwele manje naphakade. Amen.